Startuj dan sa 50% prednosti. Pokupi svakog dana 50% bonusa na prvi depozit karticom i budi korak ispred svih. Biraj sport ili slot. Admiral Bet. Više od igre. U toku je završnica Admiral Bet ABA lige. Slede i završne borbe za naslov srpskog šampiona. Crvena zvezda i Partizan su fokusirani na borbe za 2 trofeja. Tih 10-15 utakmica su možda šansa za neke da promene svoj status. Međutim, kako se na već uzavrelom evroligaškom tržištu uveliko dogovaraju prelasci, odgovorni u Humskoj i na Malom Kalemegdanu nemaju vremena za čekanje. Otprilike već znaju šta traže i prema tome i češljaju tržište u potrazi za potencijalnim rešenjima. Evroliga postaje mala bara, a krokodili su već uveliko zagrizli. Na horizontu su i novi predatori, šire krila u nameri da baru prelete i neka zanimljiva imena prenesu na Bliski istok do Tel Aviva ili Dubaija. Teškaši već rade svoje. Oni iz srednje kategorije, poput beogradskih večitih, dobili su konkurenciju, te zato svaki potez na tržištu mora da bude brz, ali i odmeren. Ovom prilikom bavimo se samo spoljnim igračima. O centrima ćemo naknadno. Ima još vremena da naredne utakmice ili tržišni tokovi promene planove. Tek Partizan trenutno nastupa pomalo hazarderski. Uz domaće igrače uloge sa pozicija 1 i 2, samo Carlik Jones je siguran za ostanak, u zavisnosti od statusa Ifea Lumberga, Franka Nilikine i Dwayna Washingtona. Crno-beli će možda ili verovatno biti prinuđeni da traže i do 3 nova igrača. U nešto boljoj poziciji je Zvezda. Cody Miller-McIntyre i Isaiah Canaan ostaju. Vrlo verovatno će biti zadržani Nemanja Nedović i Miloš Teodosić, te će uprava crveno-belih imati zadatak da već u uhodanoj bekovskoj liniji doda još 1 ili 2 pažljivo odabrana pojačanja. Najavljeni pokušaj da se vrate Lorenzo Brown ili Marko Gudurić, bez obzira koliko uspešni bili, opet svedoče o ambicijama i budžetu. Očigledno Zvezda ima sredstva i logistiku da ulovi, kako se to njihov sportski direktor izrazio, i još neku zverku. Shodno činjenici da je uprava Partizana odradila ogroman posao skidanjem dugogodišnjeg duga sa grbače kluba, te su u poziciji da budžet rasporede bez tih opterećenja i oni će imati ozbiljna sredstva na raspolaganju. Dakle, budžeti večitih će biti respektabilni. Otprilike znamo šta bi Zvezda i Partizan mogli da traže, mnogo bitnije je šta im se otvara. Kapitalci već uveliko hrle ka novim destinacijama. Proverenih i sigurnih rešenja nema mnogo, a da su dostupni večitima. Unutrašnje evroligaško tržište nudi neka intrigantna rešenja, pod uslovom da neko od nabrojanih napusti aktualne klubove i neko od večitih nadmaši konkurente. Ukoliko se budu tražile rešenja sa evroligaškim iskustvom, trebalo bi ispratiti veću seču u Pireju i manju u Kneževini. Tyler Dorsey i Shaquille McKissick su viđeni za odlazak iz Olimpijakosa. Za njima će možda Luka Vildoza, pa čak i Keenan Evans. Izvesno je da će Nick Calates raskinuti ugovor sa Monakom, moguće je da slična sudbina čeka i Jordana Lloyda. Bilo bi zanimljivo ako se na tržištu pojave Scottie Wilbekin, Marcus Howard, Fabien Kozer ili Armoni Brooks. Veteran poput Kozera bi, na primjer, bio zlata vredan Parizu. Wilbekin izlazi iz povrede, Howard iz loše sezone. Pitanje je koliko će prostora Brooks imati u timu Olimpije naredne sezone. Svi bi oni potencijalno bili dobre akvizicije, naravno sa dozom rizika koju nosi svaka od pomenutih situacija. Albino napuštanje Evrolige moglo bi da uslovi egzodus iz Berlina. Matt Thomas i Martin Hermansson su sigurno zanimljiva rešenja. Potencijalno i Matt Morgan, koji sigurno može više od prikazanog u dresu Virtusa. Tih 13 imena zatvara hipotetičku listu dostupnih. Najpre treba videti ko od njih izlazi na tržište sa čistim papirima, kakva će biti konkurencija za potpis oni koji izađu i kad se na kraju prođe kroz sve te filtere, koga je moguće privoleti u crno-beli ili crveno-beli deo Beograda. Ponavljamo tezu iz naslova. Što više rešenja Partizan bude tražio, to je veći rizik. Zvezda traži dopunu već poprilično oformljenoj spoljnoj liniji, te traži ili značajan dodatak u odnosu na one koji su već tu, a ima i prostora da možda rizikuje sa kreativnijim rešenjima. Kako Zvezda uveliko traži iskusnija rešenja, sudeći prema relevantnim grčkim novinarima, ne bi iznenadilo da Partizan u sličnom maniru sačeka mogući egzodus iz NBA-a, pod znacima navoda, nadajući se Danteu Exumu ili nekome sličnom. Sa druge strane, u prethodnom periodu su crno-beli pokazali da im nije strano da ponude igračima prvo evropsko iskustvo ili iskorak onima koji traže prvo evroligaško.
Mnogi klubovi u sličnoj situaciji već su posegli za pregovorima ili čak dogovorili neke igrače kojima je Evroliga skok u karijeri. Olimpija, Makabi, Pariz, Hapoel i Dubaji žele svežu krv. Imena poput Trevora Hudginsa, Xaviera Simpsona, Jalena Handsa, Jamesa Palmera i Nathana De Souze već su u notesima nekih od pomenutih evroligaša, verovatno i mnogih drugih. Evroligi očajnički trebaju neka nova lica, bilo da im je ona novo iskustvo, uspon ili promena okruženja. Evroligaši, samim tim i večiti, morat će da se okrenu i alternativnim tržištima poput kineske i VTB lige, gde su neka poznata, ali i evropskoj košarci nova lica. Ono o čemu Partizan treba da vodi računa je procena rizika. Neke promene u spoljnoj liniji su možda nužne. Ipak treba na primer vagati da li je Vašingtona potrebno zameniti nekim novim Vašingtonom koga čeka isti proces prilagođavanja, dok bi neko drugi profitirao u drugoj sezoni nakon što je Vašington u Humskoj dobio priliku da se privikne na evropsku košarku. S druge strane, Zvezda s nekoliko iskusnih igrača u spoljnoj liniji možda baš i treba da potraži nekoga kadrog da uz prave mentore eksplodira na malom Kalemegdanu. Leto će biti vrelo.